trip from Viles padulong ta sa Limkit Kay Mall. Tara, let's go. Traffic pa, traffic. Stop na sad. Na Persimmon. Right, go na. Tagon, RCBC, Jollibee, Manginasal. Stop na sad. Right, go. Nata sa Plaza Divisoria. Dito pwede maka left turn dia. Pwede tayo maka left turn dire. Cingkiti, so wala. Ilagan mga pagkaunan dire guys. Time check, it's 2 PM. Medyo init pagyapon kayo. Direta left turn ta. Direta left turn na sa ta dire. Straight lang ta. Pwede ka makagigyapon dire sa right. Makakugon na siya. Dire lang sa tayo straight. Xavier University. Abka Education Channel. Pwede mo sakyanan, drop ang mga student.
Xavier University Gym Nation Pater Al Kuwait na nasa wala. Right turn ta, right turn. At tistingan guys sa Max Andre taagi. Nang orange nga ko ano, building nga kanang taas. May Max Andre Hotel. Dire ta left turn ta, left turn. Buildings, dokabok. Tagas kayo. Kayo jeepney yellow green color. Straight lang sa ta. Ops, gilakan. Another building sa nga taso. Ano? Ay mo in the loop day.
ipatuyok sa ata sakit. Ipatuyok sa ata mo sakit kay guys. Limkit kay.